ngiki gikundi rero kirimo n'umukinnyi w'umunyarwanda ngiki gikundi stratégie, c'est d'essayer d'aller gagner l'étape avec Pierre Rolland à l'avant. Et au sein du peloton, c'est Bike qui roule puisque le maillot jaune a été distancé. Donc nous, il reste deux coureurs, Alain Boileau et Axel Laurence. Donc on va déjà essayer d'aller gagner l'étape avec Pierre. Et l'écart est quand même pas très grand. Donc,
Ladies and gentlemen, Nuen Kent! Wow! Victory number! You win? Happy now. First win in Rwanda. I've been second here in 2020, top 10s a few times. My main goal has always been just to win a stage. I don't care where I finish on the GC. A stage win is massive, just to put your hands in the air. It's something I've been thinking of for a very long time. From BNP Hotel KTM, number 54, Lawrence Axel. Uyu ni umusore rero kuva mu gihugu cy'Ubufaransa, mutoya ku munsi w'ejo. Félicitations Axel. Akaba rero agiye guhembwa na Mushayija Geoffrey ni PSV Ntara y'Amajyaruguru kumwe na Emmanuel Sabimana, Head of Tourism and Regulations kuva muri RDB. Congratulations on Nice, man. Yeah. Good job.